السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله العظيم، فقد قال ربنا جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga jamaah muslimin, itukbal singkitan niyo in sa sanglitan, iban pupudjihan tuput pamahasut cimahatinggi Allah. Amuin Tuhan tag amulahi singkatan pakarajaan sin kita. Karena mapatututukbalan singkatan tibayhuan sin ibadat sin kita. Amuna intag papanjari sin bangsa jin iban bangsa manusia. Karena piapanjari niya indua bangsa ini. Hawairu unduga ing maksud. Inbot malingkan magtag-ipon pakatunggal sin siya. Jalla fi'ula. Jari niya mga palanggungan sing kami. Itokbal sing kita niyo in pagsarang syukur patuhan. Karena yari kita niyo paabot niya paadlaw ring hamanga dirihilan niya halga. Karena in adlaw ini biya na sin adlaw Jumaah. Liyamud siya sin akama sing kita idun min a'yadil muslimin. Haylaya ring hamanga haylaya sing kita nyo ka musliman. In adlaw Jumaah.
Kaya iingatan sing kita niyo, aun dua haylaya adlaw pagkukuyakan sing kita. Amo na in adlaw hari raya haji, iban adlaw hari raya puasa. Wala na to kaya ingatan batin adlaw Jum'ah. Lamod siya ring ha mga adlaw patut pagkukuyakan simbiya kato tanyo ka musliman. Karena biyaitaan kita nusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soy din kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wal hadith akhrajahu al-Imam at-Tabarani fi kitab Mu'jam al-Awsat. Long sin Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi jum'atin min al-jum'ah. Sabunal tulong niya in Nabi nakapamayta doon ha Jumaat ding ha mga adlawan sin Jumaat. Unin bayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'asyiral muslimin, iya kamu mga sabarang muslimun lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadha yawmun ja'alahu Allah lakum 'ida faghtasiluu wa 'alaykum bis-siwak. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam, ya kamu mga kamusliman, sabunal tut in adlaw Jum'ah ja'alahu Allah lakum 'ida. Pia panjarihinang piaawon kaniyo sin Allah adlaw paghalilaya sin kamo. Adlaw pagkukuyag sing kamo. Naring hasabab ini aun dia akan katutan sin Nabi alaihi salatu wassalam deng hamanga kakahinang mapatut hinangon sing kita ni adlaw Jum'ah amuna in faghtasiluu wa alaikum bis-siwak sunnat piyag marayaw katutan sin syara in bang apabila dumatong in adlaw Jum'at in mamaygo kita niyo. In mang lano ikita niyo wa alaikum bis-siwak iban lano iniulong sin Nabi alaihi salatu wassalam in kasimud-simuran niyo. Naring hasabab ini mga palanggungan sing kami haagama. In adlaw Jum'ah adlaw nagdara sin sa laggo-laggo halga pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naring hasabab ini pagkain adlaw Jum'at nagdara ka halgaan ding ha Allah ando ka ilo parihalaon na to in adlaw ini. Karna insong hibisara na to ha adlaw ini akhtaul musallina fi yawmil Jum'ah. Mga kasaan sinbiya kato tanyo Muslim apabila dumatong in adlaw Jum'at. Hasabab karna kaya ingatan sing kita in adlaw Jum'ah. Deng ha mga adlaw nagdara kahalgaan. Ando ka ilo ingaton na to. Indeng ha mga sabab hikakulang sin darajat atawakan pahala sing kita nuring diha adlaw Jum'ah. Deng ha mga kasaan sin mga kamusliman ha adlaw Jum'ah. Adamut tabkiri ila al-masjidi qabla ad-dukhul o qabla dukhulil imami ilal masjid. Deng ha mga kasaan sing kita nyo ka musliman. Insubay na to ubatan. Insubay na to pindahon. Wayroon pagpatimprano mawon pa masjid. Bal rubbama ta'akhara ba'duna. Aun waktu sumud in kaibanan ding kato tanyo palaw masjid yaon na in magguhot ba timatag na nagbibisara. In ini mga palanggungan sing kami haagama ring ha mga kasaan. In subay na to patut pindahon. Karna biyaitaan kita ni sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahalgaan sin bang kita ni awal maun pa masjid. Haadlaw Jum'ah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam min hadithi Aws ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu. والحديث أخرجه الإمام الترمذي. لوس أوس ابن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Nagsabdalong ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawm al-jum'ah wa ghassala wa bakkara wa ibtakar wa dana wa istama'a wa ansat wa fi riwayatin ukhra wa masha wa lam yarkab kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisu ring kanyo na may guha adlaw Jumaat. Atawakan bang syari makapay guha sa babaon sakit niya nanam niya. Minsan da kuman mang hugas-hugas mang lano-lano. Mahuli long sin Nabi, bakkara wabtakar. Awal siya miyawon pa masjid. Temprano siya miyawon pa masjid. Wabtakar. Iban kya sa buhan niya in panagnaan hotba sambil pakahinapusan. Wadana wastama'a wa ansat. Ampas siya limingkod hapanagnaan saf. Di mongog marayaw hamagguhotba. Dungogan niyo mga ummat al-Islam. Bang uno in darajat pahala hirhil kanya sin Allah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Hinangon kaniya sin Allahu Ta'ala in hambuok panahon niya tikang niya maun pa masjid biya da siya nakasambahayang iban nakapuasa hangkatahon wayron bugtuan niya. Pahala da kula deng Allah matiyo deng kato taniyo in nakapuso. Asabab mahi hasabab ingka matauran ding kato taniyo, wayroon nakaingat si mga pakaradyaan ini. Haruang hadis long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith ka Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wal hadith akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim fi sahihayhima alladhaini huma asahhu al-kutub al-musannafah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. Apabila long sin Nabi dumatong na in adlaw Jumaah, biasin adlaw ini, tumindog na in kamalaikatan halawang masjid. Unoin hilang sin mga malaikat ini, yaktubun al-awwala fal-awwal. Sulatun nila in pahala bang hisyo in nakaula simod palang masjid. Mahuli piyasa wasin Nabi bang unim pahala hidihil kanila. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalil muhajjiril ladhi kamathalil ladhi yuhdi badanah. In panagnaan di matong maun pa masjid. Panagnaan di matong maun pa masjid hadlaw Jumaah. Kamathalil ladhi yuhdi badanah. Biya da siya kuno nakapagsumbay unta mahuli kaya panarak kaniya. Allahu Akbar. Mahuli lang sin Nabi. Thumma kalladhi yuhdi baqarah. In mahuli ding hana kauna yaon. Kamathalil ladhi yuhdi baqarah. Biya siya isab nakapagsumbay sapi, mahuli kaya panarakkan niya. Mahuli lang sin Nabi, thumma kabasa. Hindi matong mahuli ding haykaro yaon. Biya da siya nakapagsumbay kambing, mahuli kaya panarakkan niya. In mahuli, hindi matong puas ding haykato yaon. Thumma dajaja. In pahala niya biya da kuman manok. Hindi matong mahuli paring hato. Kamathalil baydah, biya dakuman itlog in makawa niya. Pag-ubos, pag-atot sin mga malaikat, si makaptain magbuhot pa pataas mimbar. Tawaw suhufahum wa yastami'una dhikra. Lumingkod na indua malaikat yaon. Lumingkod na sila, ampa sila dumungugot ba? Mahuli, bang aon di matong. Puas ding hagkalingkod sindo malaikat yaon. Wayroon na darajat matabok sin mga manusia ini. Amo yari mga palanggungan sin kami ha agama Islam. In subay na to patot pindahon.
Karna inadlaw ini nagdara kahalgaan pa mga kamusliman. Naring hasabab ini. Sauton na to. In mga pahala ini. Dirihilan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikamaruan niya rin mga kasaan. Sinbiya kato taniyo. Ang waktu. Haadlaw Jum'ah. Al-kalamu athna al-khutbah. Yaon nagbibisara, nagnanasihat, nagguhutba in khatib hataas mimbar. Yaon isab siya naglalatahan hababa. Yaon isab siya nagbibisara hababa. Amo in bisara, wayroon kapus pa iddahan niya. Laysa bihaja, awayroon hajat. Naring hasabab ini, piyanduan kita lisin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, karena ini deng mga kasaan sing kita niyo sa kahaba doon haadlaw Jum'ah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit aw idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ah والإمام يخطب فقد لغوت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kitaan niyo. Law si Nabi alayhi salatu wassalam. Apabila imiyan kau mahon patao yaon haraig mo adlaw Jum'ah taglilingkod kamo. Mahuli nagbisara siya. Mahuli long si Nabi iyan mo siya. Hundong kau ay ko magbisara lungog ko maghutba. Long sin Nabi fakad lagauta. Kanto na kabisara na kauluog lama. Allahu Akbar. Bang mo atot-aturon, inhinang mo marayaw. Hasabab sinliyang mo intao yaw nagbibisara. Sa hasabab sinamisara kau sa buhan. Nagguhot ba? Tarwi lang niya turing ha mga hinang mangi. In hadis kariwayat sin Imam Ahmad وابن أبي شيبة والطبراني باختلاف يسير. Amo yari mga palanggungan sing kami haagama Islam. In subay na to pindahon. Haruging hadith lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith yang kan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Man takallama yawm al-jum'ah wal imamu yakhtub فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kan Abdullah ibn Abbas hisyo namisara haadlaw Jum'at hasabuhan in maghutba nagnanasihat. Long sin Nabi fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara. Bianding siya sin Nabi biasa parati himar, kura, atau kandang ki, nagdara sindarahan niya ron hatay kuran niya, mahuli wayroon kapaiddahan makawa niya ring doon. Hati niya, intao magbisara, halawang masjid, hawak to hinabuhan, nagguhot banin khatib, wayroon pahala makawa siya ron haadlaw Jum'at kasa buhan niya. Amo yari mga palanggungan sing kami haagama Islam. Insubay na to pindahon. Jima to hasaman na kauna. Kiyabayta suy-suy din kan Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu. Long sin Abi Darda jalasa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala al-mimbar wa khataba an-nas. Hamukad lolong niya. Limingkod in Nabi hataas mimbar. Wa khataba an-nas. Sarta timagna himutba. Tinadlaw Jum'at. Watala ayatan. Doon hapaghutba sin Nabi long sin Abi Darda. Aun nabasa sin Nabi hambuok ayat. Wala ko kiingatan bangka no timurun in ayat yaon. Wa ila jambi Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu. Pag-atut ko lang niya pakit ko yaon ni Ubay. Hamok sahabat sin Nabi, deng mga imam sin Nabi alayhi salatu wassalam, hi Ubay ibn Ka'ab.
Pag-atot ko lang niya kan Ubay, yaon siya raig ko. Fasa'altuhu, iya subo ko lang na hiubay. Hinaabuhan naghut ba in nabi. Long kaniya, sin Abid Darda kan Ubay, mata unzilat hadhihi al-ayah. Paano lang natimuron in ayat biyasa sin nabi yaon? Faaba an yukallimani long sin Abid Darda. Wala ako lang na siyambungan sin Ubay ibn Ka'ab. Fakultu lahu marratan thaniya. Iyasubok ko siya lang na magbalik. Mata unzilat hadhihi al-ayah. Paano lang na ya Ubay timuron in ayat ini? Faaba an yukallimani. Wala ako lang na siyambungan niya hatta nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil lang niya nanaog na in nabi. Ting hataas si mimbar hati na naubos na in adlaw Jumaat. Pag ubos in adlaw Jumaat, fakultu lahu, in agi sin Abid Darda man kan Ubay, may mo ako lang niya wala siyambungan. Long sin Ubay ibn Ka'ab, malaka min Jum'atika illa malakait. Wayroon lang sin Ubay ibn Ka'ab, pahala makawa mo adlaw Jumaat mo, inbot malingkan na kamisar kaulog lama. Kasawang sinamisara siya, hinaabuhan in nabi nagguhutba. Na ino-ino, in Abid Darda radiyallahu ta'ala anhu. Pagkita kulong niya pa nabi, miyat pa ko sa rondoon. Sabab mga sahabat, bang aong pakaradyaan, pag ino-inuhan nila, sa rondoon, imarji' nila nabi, sallallahu alaihi wasallam. Iya subusin Abid Darda in nabi. Hatungod sin bisara kanya sin Ubay ibn Ka'ab, sin wayroon pahala matabok niya. Uni sambong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ubay, bunnalang nimbaytahi Ubay ibn Ka'ab kaymo. Idha sami'ta imamaka yatakallam, fansit hatta yafruga. Mahuli ampa siya hinduan sin Nabi, longkan niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang hinabuhan in magguhot ba namimisara, ayaw kaulong sin Nabi magbisara, hundong kau, dungog kau, hatta yafruha, sa hingga maubos siya maghutba, hati niya sa hingga maubos insambahayang Jumaat. Amo yari mga palanggungan sing kami haagama Islam, hingha mga uno, kaya anaran sing kita niyo, in subay na to inipindahon, karna in ini, hikakulang, sin pahala darajat, dirihilan kato taniyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala ring mga mufti si Saudi Arabia hasaman niya naasubo inhambok imam dagan Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala hatungod sin tao bang siya mamaha nun hinabuhan nagguhutba sabab inwajib ka to bang kita mamaha nun insubay kita umyan uno alhamdulillah ubos in nakarungog kay mo umiyan yarhamukallah. Ubos in namaha nun, sumambag yahdikumullah wa yuslih balakum. Nulong sin na nga subo. Biya di ilong niya bang hinabuhan nagguhutba. Ano lang nin hinangon na mo ya imam? Long sin imam rahimahullah ta'ala, la yajuzul kalam wal imamu yaktub ma'an nas. La ma'al atisi wala ma'a ghayrihi. Wal wajibu al-insat li sama'il khatib. Long sin imam rahimahullah, di manjari magbisara hinabuhan nagkhutba si budayin na maha nun irasin nakarungog kaniya uni maka na to pangadjian doon kapiligruhan sinbangkaw makabisara hinabuhan nagkhutba doon haadlaw Jumaat. Amo yari mga palanggungan sing kami agama Islam ang paimyan ni Imam rahimahullah inwajib ka to taniyo dumungog ha magkhutba iban ayaw magbisara. Damikian. Ding mga kasaan, singkitan nyo ka musliman sa kabaadlaw Jumaat, tukhabti riqaban nas. Tukhabti riqaban nas. Amuin, late na kaudima tong pamasjid, pagkita mo aun, tampat dito haunahan, luming ka kaw hamanga yaon na kahuliring kay mo. Hati niya late na kaw simod pa masjid. Niyong ko paunahan, akon kagiikan mo na intaw naglilingkod doon ha atay kuran niyaon.
Inain-inip yang langan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kiyabaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith kan Abdullah ibn Busrin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Law sin Abdullah ibn Busrin in hadith akhrajahu al-Imam Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa sahhahahu al-Imam al-Albani. Long sin Abdullah ibn Busrin hamuk adlaw long niya ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yawm al-jum'ah. Aul long ni hamuk usok late na di matong pamasjid. Inhinang niya long niya limingka siya mga safan sin mga manusia. Miyaw siya paunahan. So si late siya. Mahuli kita siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hahinabuhan naghutbain Nabi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in agi kanya sin Nabi, hati asabuhan nagguhutba. Liyang siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unin agi kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlis faqad adait. Ijlis faqad adait. Lingkod na kaulong sin Nabi doon hatampat manghawning kiaratungan mo. Tanto nakasasaw na kaulong sin Nabi kaniya sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, pengha mga adam bangkita niyo, mutaakhir na dumatong pa masjid. Hauno-hauno ingkya tampatan mo doon na kaulingkod. Karna piyang langan ka ato tanusin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in bangkita makarihil sasaw, ha mga nakauna rin ka ato taniyo, hasabaw siliming ka kauring hasafan nila. Amayari mga palanggungan sing kami ha agama Islam, hikaturing ha mga kasaan, sin mga kaibanan ning ha mga kamusliman na ring hasabab ini subay na to ini pindahon, subay na to ini sa utun ubatan in mga kasaan ini. Hikaupat ding ha mga kasaan sintaw magsasambahayang hadlaw Jum'ah, inna kathiran min al-muslimina fi yawm al-Jum'ah la yusalluna tahiyat al-masjid. Ding ha mga kasaan, tama tauran lang sin mga ulama, haka musliman, doon ha adlaw Jum'at, bang sila makasud na palang masjid, la yusalluna tahiyat al-masjid. Di sila magsunnat 2 rakaat, amin sunnat tahiyatul masjid. Pagkita niya bihani magot ba, nagbibisara na, lumingkod na siya sa doon. Dumungog na kita long niya. In iniring ha mga kasaan, in subay na to pindahon. Sambil naasubo in Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, hapungod bang unoin hinangon sing kita, bang kita sumod palaw masjid, hahinabuhan nagguhutba na. Long niya, qala rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu inda dukhulil masjid an yusalli raka'atayn tahiyat al-masjid. In sunnat long niya panghindo kato tanisin Nabi, bang kita niya sumud palaw masjid, hahinabuhan in imam nagguhutba na an yusalli raka'atayn, in sumambahayang na asya mo na 2 rakaat tahiyatul masjid. Amyan in sunnat panghindo kato tanisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنبس مبت إن إمام دليل حديث حكي بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمين كرواية إمام البخاري وسن إمام مسلم حديث كان أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لمس النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Apabila long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud kamu palaw masjid adlaw Jumaat, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Ayaw na kamu long sin Nabi lumingkod sahingga makasambahayang kamu, makatunay kamu muna 2 rakaat. Amun in tahiyatul masjid. Adapun sunnat qabliyatan, wayron qabliyatan sin adlaw Jumaat. Ba'diyatan aun. Amiri panghindo kato tani sin agama Islam.
qabliyatan ratiba sinono sinadlaw Jumat wayron sa manjari kato tani sumunnat pagtagon nafilatul mutlaqah sumambahayang kau min dimniha ding ha mga sunna mapay manjari mo hinangon amo na in tahiyatul masjid sumambahayang ko 2 rakaat tahiyatul masjid bukon qabliyatan karna lo si mga ulama bi akibayta Syekh Salih Al-Fawzan Ibn Fawzan hafizahullah ta'ala wayruun qabliyatan sin adlaw Jumaat ba'diyatan aun manjari ka sumambahayang 2 manjari ka 4 bangkaw sumambahayang masjid sunnat ba'diyatan 4 long sin nabi sambahayang bangkaw haway 2 sadya amo yari panghindo kato taniyo na dahil hasabab ini وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك kaya pagtayak ko pansin mga ulama sin biyag marayaw kato tanu sin sara in sumunnat na akitan niyo muna bang kita niyo makasud palo masjid haadlaw Jumaat minsan hinabuhan in maghuhutba na mimisara na kaya bayta sin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala long niya ajma' al-ulama ala istihbab tahiyyat al-masjid wa yukrahu an yajlisa min ghairi tahiyyatin bila udhrin piyag marayaw, piyag tayak ko pansin mga ulama, in sumunnat na kita niyo muna 2 rakaat. Hawak to kita ni sumud, wa yukrah, iban piyag mahukaw kato tani sinsara, apabila kita niyo makasud haadlaw Jumaat, di kita niyo sumunnat hawayrun udhur syar'i kato taniyo. Amo yari mga palanggungan sing kami, haagama Islam, patut suway pindahon sing kita niyo. Jimatu hasaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikian dia sin adlaw ini adlaw Jum'ah. Hinabuhan nagguhutba in Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hadith kabita din kan Jabir ibn Abdullah wa akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim. Law sin Jabir ibn Abdullah jaa Sulaykun al-Ghatafani yawm al-Jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Di matunglong ni inhambok sahabat, hisulay kingan niya. Inkiaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagguhutba na. Pagsudlong na sin Sulayk, fajalasa, magtuy sa limingkod. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagkita ka na sin Nabi, pagsud niya limingkod, iyan siya magtuy sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi kana iya Sulayk. Ya ko long na Sulayk. Kum farka rak'atain. Kindog na akaw long niya balik, sambahayang na akaw muna 2 rakaat. Ang hindo sin Nabi, hinabuhan nagguhutba. In attention singkatan mga sahabat maun kan Sulayk al-Ghatafani radiyallahu ta'ala anhu. Sarun doon, kimindog in Sulayk simunnat 2 rakaat. Mahuli ang paimian in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hahinabuhan naghutba siya, long niya. Idha jaa ahadukum yawmal jum'ah wal imamu yakhtub falyarka' rak'ataini wal yatajawaz minhuma. Apabila kamulong sin Nabi makasud palong masjid, hahinabuhan in imam naghutba na, sambahayang na akamu 2 rakaat wal yatajawaz minhuma. Sa sumagawa, haupuan niyo sadyain pagsunnat niyo isab. Bukon bang ko magsunnat, pahabaon mo isab. Sa kurang-kurang amin maubos na in maghutba, ang paisab ko maubos nagsunnat. Inya tupyang langan si isab kato tanis ni Syara. Sa sumunnat kita hakadar, amuin aun pahutba karungukan sing kita, hauwos kita sumunnat. Amo yariin panghindo kato taniyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuli khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Mga palanggungan sing kami agama Islam, jama'a bal hurmat,
panghindo bukod kiyawa haakal pikilan sing kita niyo. Sa sumakawain ini panghindo, hindo kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya in kita niyo makabatok, maun paamuin bang uno imparda akan tuod kato tanyo sin agama, apabila hitunay na to inaibadat. Nareng hasabab ini, yari in adlaw Jum'ah, nagdarasin sa halga-halga, karayawan, nareng hasabab ini, bakun na to siya, in adlaw Jum'ah, sin amo indi kita niyo makalanggal sara, parsababan hikakulang sin pahala sin kita niyo, ti haadlaw Jum'ah. Kahinapusan bilang pangatam sing kami haadlaw Jum'ah ini, ding hamang hikalima kasaan, maun haadlaw Jum'ah, karena kahinapusan, anna min akhfa'il musallina yawm al-Jum'ah, sur'atul khuruj min al-masjid ba'da as-salah. Amoin bang ubos na in adlaw Jumaat, pagsalam na sin imam hasambahayang patuuiwan palawa, di siya kauna-unahan dumakan pabay, gumawa. Wa ma yattabi'u dhalika min tadji'il adhkar. Unin nalupas ka niya, wala niya nakawa in adhkar. In bang ubos kita sumambahayang, rumikir na akita muna, subhanallah, makakatluan tagpo. Alhamdulillah, makakatluan tagto. Allahu Akbar damikyan. Kaasyaman tagsiyam jukupun na to sin hikahangatos sin kalima la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amu yariin nalawa kato taniyo. Nalong sin mga ulama ini ring hamang kasaan. Sin mga kamusliman hawak tumaubos na in adlaw Jumaat. Biyaitaan kita ni sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith yang kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Wal hadith akhrajahu al-Imam Muslim wa rijaluhu rijalus sahih. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law sin Abi Hurairah sabunal to din Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فبلغ 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نفس النبي صلى الله عليه وسلم hisyo in nakapamong subhanallah makakatlo ang tagto sa kahaba puas sambahayang pardo. Wa hamidallah 33. Naghamdala siya imiyan sa alhamdulillah makakatlo ang tagto. Imiyan si Allahu Akbar makakatlo ang tagto. Mahuli jimukop ka siya man tagsiyam long sinabi ampa niya jukupan pahanggato sing kalima la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dunga niyo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu khatayahu walau kana mithla zabadil bahar. Ampunon kaniya sin Allah Ta'ala in pardusahan niya misan pa in taud sin dusa niya taud sin bukal laud. Allahu Akbar. Waktu maniyo tiyo piya ngayo kay mo sin agama parsababan hika papasin pardusahan mo misan pa in taud na biya taud sin bukal laud. Mga palanggungan sing kami agama Islam. Bukon ka kita niyo bardusa kita niyo katan. Uwas na biya itasin Allah Ta'ala hadisul Quds. Kullu ya ibadi yabna Adam innakum tukhti'una bil layli wan nahar. In kamo yan magpakahinang dusa haduman iwasin adlawan. Naring hasabab ini yari forsada kula kato taniyo. Inbang natu matunay papasun kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan sing kita niyo. Amo yari mga palanggungan sing kami ha agama Islam. Indeng ha mga aturan. In subay na to pindahon. Sarta subay na to sa uton. Ubatan. In mga kasaan ini. Hasupaya matabok na to. In ulong ibarrida. Sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli. Mga yu kita niyo duwa fa Allah subhanahu wa ta'ala in pataptapon niya kita niyo. Doon hapag mabuka kaniya
iban patap tapunnya kita niyo doon hakahinang marayaw. Fattaqullaha ya ibadallah. Wa'lamu anna khairal kalami kalamullah. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وعليكم بالجماعة فإن يد الله في الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة الأجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل هذا المكان وهذه القرية آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع الأليم واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أقيموا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم السلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.